Kumana na Kwongeleka kwa Makundi Kivathukany'o matui ma Tumota Mena Mituo Itekueleeka Mweene Kivila Ngwatanio ya Bodaboda Kuma Matungulu Mwendwa Niwaweta Kana Makundi Amwe Ungu Mwavuli wa Athukumi ma Bodaboda na Mayisiwe Ngwatanio Syoo ainenganengelekanyo na Makundi Amwe menengete masito ta Eastern Peng Association G Unit Nduthi Culture katiwa angi Niwaweta tameo kuna maundume ute na miao Niwaweta silikali kunikile metuo ya Makundi kuatiania na kiko kana kiko kila kinonekie cha thini kimwe cha mathiko kuu ya masewane kangundo ingine wenda maobisa malelo ne kana ntse kosia matambi atoi ala mekite Tumota to mata matemetikile lelo ne kindu kila kithitwe kiothe ya mbanga Boniface Mwendwa Niwaweta na kuweta Kana Amwe Makundi Atwai ma Tumota methio maoneka isione Kivathukany'o ivukangirwa na Matungulu va Kauntini ya Masaku vewe lume kiwokunikili na kuthuimonesa mamanyikane umwamo nitwonie mituete miseo ya andu meutwa Tumota mara meita Eastern Peng Association Nduthi Culture nangi meita mazongo na Itekueleeka tuene ithira andu ma bodaboda kwa siati andu maitu ma bodaboda maimbo na mekanilie Syoo tumba tu registered tumba rizike silikale na tuthukumana silikale na tuthukumana ungai na kila ndo na ukolia ikundi la siokelete itena metuo miailu na sia nangia andu ma bodaboda masietwa tafadhali silikale nene kwezila mubya wa IT esisi ekunekele metu ya andu asu ekunekele uloko ma register no na kulame ulikela tumane nao aende anongela kana kilo kinini cha Makundi ala matesiwe ni kuende na Athukumi kana kuananga isito ya Atwai ma Tumota kana Athukumi ma bodaboda na vawelu metekele andu na Amwe kulikela na kumathukonesia kiwanza cho cha Athukumi nundu yura andu ma bodaboda etuigwa tuisenga na tuyanangiwe sietwa na tuyetekela andu maitu ma bodaboda manangiwe sietwa na andu teo maelewa nundu andu azu waiseji makuania nduri mwana list ya members maito lakini azu ivandu ona vamwe twaona maiko na bodaboda kwa twenda kuumania kiko chuke neke kie na ithira andu ma bodaboda tuyebana na pio na tuyekala basa pio na siendo izu na ndikuli andu ma bodaboda alamathukuma wala genuine mona si andu ma muthembozu maika mathenge makone liboti kula tui na kwe mabisa ma polisi ni kana withia kindu ki ni chozo na uito ola wailete oingia enda maofisa maleluni kana makwikithia mugo na usasaileluni makunikile tumurarure kitwa mata ilete mathitu maotho ya mbanga viveli kana kana lamekite mata yati Athukumi ma bodaboda ivita sitanu ma bodaboda ituwe kalilia ndena silikali na muna mwe NTSA na mwe wa traffic na tuwa siati spotlights kana matama bling bling mayailete kwitha me bodaboda na itu andu ma bodaboda ni mavetangie nundu mataasu ituonete maithothe ya mbanga mebina maingeleloni nundu withia mundu lekire tausu nwavia mundu longe incoming vehicle na aivebwa metho na ayazi na control ila wileloni kwa utu kule traffic especially ya Masaku ukamba wito na Kenya yonthe ndikarate kwitikila mota onemwe ina taisu mota isu yethewa ikwatwe nundu ni kinyume cha sheria mota kwimba ina mataasu kwa mataasu ithi tumalete nundu anakiasu mena mataasu na tuikwenda kwitho na andu ma bodaboda nundu mota yona ituka na ya bodaboda chakele mota sito ni identified neto CSA na itu izi mota ile thukuma katika bodaboda sector silikali yeke ulela yaona ka mota tika bodaboda nundu mota izo ndo ipimbetwe ona muka thiuka stage kwa ndo ala genuine ma bodaboda ba imundu wa bodaboda bwa pimbeto nisiona ni kwenda uthaithi wende Itekueleeka na hivyo tuenda kindu chuki komeshwe pio na tuikole atongo ima makanisa asiai na silikali itutethezie mboyani ni kana mituo no itwa ni anake anini pio la malikete withie anake maitu methomea sobeku na ngai imatethezie ila tuthukuma witu wa bodaboda Kuma Matungulu Kauntini ya Masaku nyene toboni mutesia